Lidija Nikolić je pripovedač, pesnik, prevodilac i dramski pisac. Najpoznatije je po knjizi Osjećanja osećanja, svojevrsnoj biografiji Margite Stefanović Magi, koja je doživela 3 izdanja i naišla na odličan prijem kod čitalaca. Pored pisanja za odrasle, piše i za najmlađe. Objavila je knjige za decu Neću više da lažem, Anino životinjsko carstvo, Buvlje hvatalice i Mamin dnevnik. Lidiji nije teško da pronađe zajednički jezik sa različitim generacijama. S obzirom da radim godinama kao profesor i da sam mnogo u kontaktu sa mladima, mislim da nije teško. A i eto, preko ćerke i njenih drugarica, premda kao što znamo za decu nije lako pisati. Ja uvek volim da citiram Maksima Gorkog, kada su ga pitali kako treba pisati za decu, rekao je isto kao za odrasle, samo malo bolje. Pisci za decu imaju veoma važnu ulogu u formiranju buduće čitalačke publike, međutim nisu jedini u tom procesu. Tu, pored pisaca, su važni i mnogi drugi. Na prvom mestu, na primjer, biblioteke, s tim što poslednjih godina imamo veliki problem svuda kod nas da se biblioteke zatvaraju ili da biblioteke nemaju sredstava da nabavljaju nove knjige. Vidim da to nije na moju veliku radost slučaj ovde kod vas u Knjaževcu. Takođe, bitno je kako se roditelji ponašaju, jer ako deca samo gledaju roditelja sa daljinskim upravljačem u ruci i mobilnim telefonom, a ne knjigom, onda kad prestanu da vide to, nego kad budu videli roditelja koji drži knjigu u ruci, mislim da će to izvršiti izvestan uticaj. Lidija Nikolić nosilac je brojnih priznanja kada je reč o knjigama za decu. Za Anino životinjsko carstvo Lidija je dobila nagradu dečjeg žirija Dositej. Mamin dnevnik ušao je u najuži izbor za nagradu Gordana Brajović, a za Buvlje hvatalice Lidija je dobila nagradu Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade u 2012. godini.